Sankofo atete atempono eno ena ye papa dwumadie aboafo ye Hawa Specialist Herbal Hospital afi Perfect Skin and Body Therapy adaroma na me de brewo YouTube Esiedwe TV GH TikTok Esiedwe TV GH afi so Facebook ene de akeke ka ho nyinara mesraw baby edu ne de wo se ye hunu ye gina bie ye bobre ye tebre ene bo anyankopon bo ye ene botaye nti a wo de bo ye na yakan nkomo no ye didi bebre na ene so de eye no ene epa ho ada bebiem na me bisa wasem o medofo a wo hwe me asem bizani ye tie eno ane asem tra eda Sankofa dwumedie so me bisa wo se efir 33 de ayenia ye papa kwa menkroma oprefa ahodie na wobedi president wo Ghana besi enei ene president anase enei ye mampanyini ye nana ado dankwa ekufu ado Ghana tibia etisen eno ho nkobo na ye betwetwe na de waje bre na wo bekasa abechirichiri mabobo mu de akire ene osempakani Paul Adomako ansa memo akwa abeja basi do amajoso mi hu na ache Ghana dum krakra yo ye de nyankopon ase so ho oden pa enti ahwefo madaroma na che se ye kone sa kakra ye no ye titi nuane na ye hwe ye kasaye na ye hwe yaware na afi de ye wuramu abeduru se Ghana no a ye papa je fa ahodie de maaye no ebesi sabre Ghana tebia te sei ama Ghana ne tebia no ekoyie anase nkoyie enoma de dana kwem chemamuni a wo hwe me wo so wo hoto wana asem ni nyinani evangelist basi do nti efiri kwa menkroma ye papa kwa menkroma nyankopon fa ne kransi sanse wo ye bi ma Ghana pa yen ye kwa menkroma wo ye bi ma Ghana pa so what yase efiri ni penso besi sabre Ghana tebia e pa cho yenko basi do so kan sa ya sam kase pa na de baba to sa okay na sese Ghana no sese nipa nyina de ani ato so nipa somasi ne beboy koto ne beboy benti ne beboy na wo hwe Ghana ya bobre ene baabi a ya pema kwa koduro ya Kwame Nkrumah kwan o fa so na babaje Ghana si wo se mekase Kwame Nkrumah babaje Ghana si wa yenti aba meka ne sa ne se na owo nkofu bi wa oromo eboa no na omo pese omo je omo firi abrofo nsem na isense Kwame Nkrumah no na wo amanone na wonu amanone abrofo no nyina esua ngoma policies abrofo no eye ho nyina na onim se de ekontin anuanom no mo go coast the then go coast omo to omo sa fese Kwame se abrofo na nom de sie ni ndi mo na bra ba ye twotwofo Kwame Nkrumah ba ye no mfani tiri afei upo mayi na ba ye ne de Kwame Nkrumah di tiji na de kokko ba ye ne se on se sa bra the then UGCC United Gold Coast Convention chese omu nyina enka bomu ye party a matete omu nyina ka bomu no ma soleti abrofo se dabi etwase ye de ho na omu nyina etoto adwene bese duwa ye kokko ba ye sa adwene toto ne mu no ekuo no bi ye ne se o moma yenye ne kakra na Kwame Nkrumah se ba bi adwe die ye se yenya ye de ye ho ebre ya enti wo ho enti ahone ko fa mentem ho ase bae ana Kwame Nkrumah mentem ho ase ne fritete okay mentem ho ase no ene ne ye Ghana ye danfo senka omu nyina esai adwene te se de won hye ase no a e ma se do Ghana me se nka the whole Africa nka ye be ye kra be ye be number 1 se de e ba Kwame Nkrumah ni so no because Kwame Nkrumah no ni US but steady wo mo se no state of America states ne doso betu omu nyina kambom ade na Africa ye betiti enti wono ni aim any ni vision anu wo ne say no that na tie dia Africa yeso twa say ye nyina ye kan humbo anenti na che say ade a eye na self government now no na nipa ne bi nso empre so ye nya ne kakra unlike on say free education about to now progressively o mampani bi ba ya wo se wo ye ne kakra okay ana na don so ba ya o so se dabi Ghana fo nyina enjoy
say ya ku enim kakra na dia kokko ba ye ni on say 1957 6 March 1957 Kwame Nkrumah CPP ni ye che no ni ye ne se ye kokko to aba Kwame Nkrumah wini ye o da fia so de wini is na masses no penance na me nka entua waso no Kwame Nkrumah ba ya obeti CPP a baba furo abamwan ye kokko si ye nyina ne se na che say abrofo no e wo say enya independence but ye ne ye ho papa until say 4 years later so 1957 1958 59 60 61 and enya republic na che say afedie Ghana e hu say yade ye ho e dia yade ye ho no e bibia ye ne betimi aye na Kwame Nkrumah ka say obibini obetumi agina ne ho so na otimi atoto waye ne ntotoye edi abunu man na message wa min kentua waso no Kwame Nkrumah ideology so de baaye na e babua Ghana papa factories a ohun sa brofo no de emma brofo na tumpon no anka baako emfidi ade ye ntoma emfidi ade ye boto de de baye manches de chese de ayi voter katai ni nyina rubber esichire okay ni nyina ha ne ye no nti Kwame Nkrumah de in fact oboy papa na hwe de ama Kwame Nkrumah na nipa dodo na nya ne mrasepo no on se ka ne sa apamfo no omne ne pam ye no na Kwame Nkrumah kote CPP party no na UGCC enimu ye gu ase a then nipa ne bizu free mu nom ko UP no na kese akwai akrafo minu a omo wale be ma ba okay CPP ni UP mate hombre enti wo mu nyina wale Ghana Kwame Nkrumah won wa sha asia wale no wa sha asia wale Ghana enti ukura oba na o ka ho ebe ye ne ya okay esa mo betwe nku mo nhye sa okay we de kura pa se ye de mema no mi nyina mo ma mo betwe kura o mo twe kura no okay nti de Kwame Nkrumah be ye bia no de na opposition nya de enya ne fe esa akokọ sachira kroma nti niema Kwame Nkrumah di agu akwa mu no 1966 se mesi do asa min kentua waso okay on the 6 March 1957 ebe ko si 1st July 1960 nenya fa hudi no republic republic holiday na Kwame Nkrumah traso 1960 no akoko si 1966 ni mo ye de se deko ebebu boso okay wa ba hu se won me be ka Kwame Nkrumah mamu no tugu ye no so mo to aso a the Ghana kan ye wi okay na on 1966 no on Kwame Nkrumah esa baba to aso 1960 to 66 no opani bi so yiriti a friend Joseph Ankra 24 February 1966 24 February Kwame Nkrumah yetu no Joseph Ankra one no baba hwe o man so okay Joseph o man so wono so kwan bi a obo no modern say ye de Ghana ahye ne nsam nya de a onso go tuna jeje Kwame Nkrumah nya afa hodi no besi so no ye papa Joseph Ankra MCL yesem momfa from Kwame Nkrumah anase free ye papa Kwame Nkrumah so ebesi nei momfa nto so na yenhwe na fa yenyi ni mako madaruma free ye papa Kwame Nkrumah nyankopon fa ne kransie obe prefer hodi ma Ghana na obe ye president ebesi nei momfa wo montoto so ne yehwe wo bia nwuma ye behwe ne nkakra Joseph Ankra we dey say ye brief evangelist wadaruma ba ye behwe ne nkakra kosi se ye bedu D-Day eye 7th December nyankopon ya adoma ye beto aba na de obeba no waba na ya hwe se de Ghana tebia ne bia yi ene ne ye bia ne ye tie na wo hu se de sitie se aso eye ye mpanimfo na ade yenya ana se ye temamufo ana eye enome ene ya adom ye evangelist to aso eti Joseph Ankra baba tra konya no so that is 24 February 1966 yetu Kwame Nkrumah and sabla yetu Kwame Nkrumah na kese awalefo mi na ye wale Ghana na ba kwa wale egu na kese you before no so na kese sebo kese ti ba won so mo bonyom sabla nu mo no mo kase kwase bi ti dasi sika no so na kese we refer to Kwame Nkrumah na kese whole lot and SMP na Joseph Ankra so be fa akonya ono so presu bia that was 2nd April 1966 no 24 February 1966 no 2nd April 1969
ana Joseph Ankra so na konya no baby e baby ye no akwa koye soja memu obi e pebi adi nti soja for no trase hu se ene sa wotwetuo na banya ni wonyam ga na ha se di a ane ne tete wo sa ye de ti Joseph Ankra chi no ana yekoko hu se okay apostle evangelist yenhwe na yen shasi mfi honom nti abel fufu yi emisa se hwan fo nyini nie wo se we ye hwan evangelist yenko hu se nya sa Joseph Ankra okay wono bebe di akonwa no ana me di ka like say me di ka kan no 24 February 1966 no ana o free akonwa ne so no that is 2nd April 1969 so 2nd April 1969 no na ablante bi so ahye ne ho awoba akosi afifa ono so soja be military intervention na soja ba soja go soja come okay okay ana akosi afifa so bae ono so be hye that is 2nd April 19 evangelist mfonini beto so anu ahwe na say papa yes papa akosi afifa yes kama ono so kama ono so no obae no akosi afifa bae that is 2nd April 1969 okay so 7th August 1970 and ono so na konwa no eba wi esa soja for no wa ba ye grofu bia na o maka konwa no soja go soja mercy do ade ha Ghana pa ne se unse military interventions no e ba na se military rule no ba unse ye ni concrete policy a ye de e ma oman no ye de oman no se ni e fa so akekere oman nti se mpo ye two party party B wo ba to aso fi okay se nke Kwame Nkrumah de no ye tu Kwame Nkrumah no ananka won mo bebe to aso bu be ya amanyo sem ni nyina no edi Kwame Nkrumah nyema wo hye no so to aso ana ba akokura anka wiremu a enke Ghana enke United States of America yes ye de ye hoto yenso ke betu de ho atoto ho okay yes e hwe unlike ene afi kura bo de ye sika kura ekuta ye no ye no amanonefo ne bebetuo no ma je kakra bi no ma ye tuye tuka akwa mu nyina ye tu ye baba ho enenti akosi afifa o firi su 1970 o pani bi so sole e fe ni ama yes hadi ya chinye bi na wo ye nkrani yes ni ama okay ni ama so ko ni na ono so de ni de chese e ya asre sem kase okay 7th August 1970 ana empanifo e proper kwam se ni ama onfa akonwa no na ontra so ni ama tra so 7th August 1970 no 31st August 1970 no so yi ne tu free yes one day wani chire akonwa ne so na sa akonwa ne so de evangelist na wo de wani akọ nkasa nkomi na ni yes won say wo hwe nimfo ni no a wotu se wonu ni ampa enti ni ama de wono no obaye no akwa je so bohwe akire kakra aja sa wo hwe mo a bosome ba ko ani sa ti wo na ni ama olenu okay wono so baye no obaye enti 1970 no mercy dua 31st August 1970 no o pani bi so sole na fen Edward Ekufu Ado okay yes no ye papa Ekufu Ado ne papa yes ye nana ndi ye nana yes ye nana prekupe okay ono so sole ana o si dabi ye kwasini bi na ye bobo dia na say ye mo ni dirum enti se ono wo hwe a ye mampani dada watwem ko Edward Ekufu Ado that is 31st August 1970 ono so 1970 no baba transfer no ono so prekaso 13th January 1972 ono so ba pre 2 years ana ono so fi akonwa no so the message asa wo hwa nka Nkrumah ba ya wo de 57 na 1961 ye dey Nkrumah di 4 years nanka osare to aso ba 1966 okay Nkrumah if you 66 okay from 57 to 66 evangelist ye papa ye mu bi no na ye ngo ye ye ne e ba sa na ye se wonim na se wo hwe mfoni ya na wonim na na adokura no a wo hu se ne papa wo hwe ne mo maso na wo hwe na express ne pasoro kakra wo tumi hu se na na ado papa ni ye de na ne na na ado de wanya lucky obetra konwa no so emfie nwotwe se saka kase emfie nwotwe ne papa di say papa de obedi emfie mienu okay that's what dia di ni papa na what di ni papa dia wa nie ni nyina e dia hyem ana ye ka tese ye nya national policy se nya national policy a enke Ghana enke se nke yeso biwu a national policy na ye nya no e ba ne se ne ye nya because anasa ye hwemu a ye papa Kwame Nkrumah ene firase ye wo ye nhyehyɛ na de gu akwam enti e ba ne sen ene dane ye ba se dua Ghana wo ka no kura
say me yo sampa kani politics asem no ya mfa hu nwura mu pi na sa politics nso no so ka say we gidi na mfa hu nwura mu pi a eno so we ya yamfum so sa we o man mu aman yo wo ka ho ye nyina ya o man ya chechire o man no nti ne de ya mo mfa nsi chen ebra Kwame Nkrumah efiri akonwa ne so no won ma betu Kwame Nkrumah aban gu ye no a mate wofo no a betu Kwame Nkrumah aban gu ye no akwa ye se military intervention ba na military intervention ko de Kwame Nkrumah ye no na nye horo no mo hwe ese wo mane ammo akwa ti se wo ne wo kura mo ti be ma ba ko na wadi wani a na afi be ma na ni abakeka woni mu na oba na ne ntuma go agugu ho ne nchanse no be pia ne nyina gu o mpa ni mo Ghana ya hwe ase ni ya hwe ase ni Kwame Nkrumah ne ma ye pia ne nyina gu ye se ye mpe ade e beti Kwame Nkrumah dini se Kwame Nkrumah ti de sika so kura se sika no mo yensesa no ene ne Ghana ya hwe ase hwe na se du amame kan sem bi sa kura twin a ye mate woni CPP atwea dane ne wa PFP and Dr. Hilal Man adanda ne wa na aba bedru NDC and MP eso so hwemu ade kro na edine ne na sasa ya be mo gaze ko bi tilapia sa enwe na ya ade kro na okay my say the way na nado papa ono be di mfie mienu no on say ono ende 13th January 1972 ana opani bi nso sole Dr. Kofi Abrefa Busia si ono so no ebra na nado ono ne papa no edi akonwa no na ono so ye den prime minister si ono enti ubo mo say Dr. Kofi Abrefa Busia no ono so obenya 1st October 1969 to 72 within that period no enti message dua sa entokwai ya koache nti Ghana yenya nwu yemfa pem no okay yenhwe ha sei papa bi nso sole ono so eno so ne die no pa na papa bi nso sa sole ye ya fra no Egenetus Kutu Echampo wana se obi anya dwuma ahoto baba sika baba dodi kan feni pepepe dodi kan feni so no wana ya kase ko bobo siama na ne kura se mema ka wo yentimi ntua munya obi anya ne ho nyina dwuma e benya sika ye ho beto ye anu nti ye firi on se soja go soja camp ti yanhwe bra ye papa a wono so nyankopon fa na currency ye papa J yanhwe bra on se soja go soja camp interest no wo ho pa enti Egenetus Kutu Echampo okay that was 13th January 1972 ana ono so be free so 5th July 1978 okay ana o mampani fo sa sole ye e fe no Fred Ekufu sa Fred Ekufu o mampani jese pepepe do dikam fini wana se se mo bada so pepepe do dikam fini yes okay ana o mampani fo sa sole ye Fred Ekufu one so 5th July 1978 na ye tu Echampo no one so June 4th 1979 and akwara wadi mfie aduonu nwotwe aduonu nko 29 years yes junior Jesus yeje junior Jesus ana oka se da bi se de o ma no musi dane no okay ebi adidi am ye bi nso ebe te kom de se sa na tie de a enti ase anya adwuma ana Lawrence su atwitu nje se wo hwem a wono kra de ne wo sokora kra wonye Lawrence yes dabi nya Lawrence woni nya Lawrence woni ne ngura be you know MC afatu wa mai ne Fred Ekufu ya yaka ho asema that's 5th July 1978 to 4th June 1979 enti MC ampacha mo fa Papa Jane to so mai Papa Jane yenya nu ho ye pa enti Fred Ekufu enu mu na Lawrence 4th June no Fred Ekufu no na Lawrence su twituo okay enu no so betu no na che say from ya Papa Kwame Nkrumah so de aka nya na ye fatuo beje aya da se sa na se ba Papa Jane evangelist yes Lawrence na say ya o ma ye alo no young man wasi so okay so enti ono so no wo ba ye no ana wo se sa na te dia Fred Ekufu eni ma won so wo ye no eti Ghana e fa ho die so emfa no kwam eno mu ne edu wona say ye benya third republic sa na te dia yetu no mercy edua 1979 ekokwesi 1981 ona esande abato e fa no third republic no e hihye so abane yeto ye pae the then UP
na mentimi ho ase bam and Dr. Eli Liman ono eba ya ko second round no e ko ba ene se esa UP mentimi ho ase once ngomani for party ene MPP ene NPP book law party omo nka mom na omo ni Liman so nkuni mu ana omo se omo kokọ apai ebi ye party ni mu no enkoyi okay enti sa na tie dia omo nko support omo nua enti sa na tie dia ene Liman onfa kunya no ana Liman ko fa kunya no enti Liman ko fa kunya no na se do asem security ayi bi ho sa UP fo no mpanifo no bi sa afase ko ne Liman kokọ ya adwen se Liman Rollins kwan ofa so ebe kum fere kufu ani mpanifo ya mamoden ne enche no ne kunu no se akwala ajeto wala kokọ we se dia ba ri no beti na ye wala ajeto ntimi nyehwe na ja Liman Dr. Liman so ti akunya ne so nti 79 8081 na Rollins san twitu sabia no so no na military interventions no na o matrase won akase o munye kubio okay na Ghana impuntu yen hwe ye kasa mfoni na evangelist ma mene we ye dey JJ Rollins ma mene abodoma yen fune sa akoda tese o so akura o sha 30 years of you keko 30 years okay no baba je akonya na film penfo de antisense evangelist ma mene ahwefo ni nkomo kakra san kofa wo setete atempo no eno na ye papa tete atempo no ho daro na na ye bono na wo hwe wo kasa mfugyi na se ya wo nsa ntwere ne go wo se efiri yama mpanyini pa me nkonoma epen so besine a MPP fo di Ghana akonwa no Ghana tebia etesen enti emfonyini bebre ne ye twa akere wo yama mpanimfo ya ye yi mu kire menu mienu nyina bebre na ye ngo yen na baby adru no evangelist kan asem be me de pa Christopher won for mo Bible no me ame wo fa ne kan wo fa se edun katia Christopher won for mo Bible na Christo ni nwa amanyosem na ahemfo nka bi na we nka bi ne ye na politician ye ka atwam eni wo biem baby adru na ye operation Ghana ye nyina ye dia kabi ma men ka bi amamuo so ne ye wo enti se wo pese sankofa ne ye hwe ye tete ye nuomapa ene nuoma ebetimi aboa ye nkirimai ye ne ye ma egu ye chia na otena se baby aduru ne de me de me ye Kristo ni menka amanyosem ho me de menka mo na da na nuomapa bi nso ba na wo prihwehwe bi enti kabi na menka bi kokromotie power ebra na so nyankopon ya admade akakora na nu 4 months me say 3 months the month last month ye de beto abande ye nka wonti baby aduru no sankofa wo setete atempo na free ye mampanyini Dr. Kwame Nkrumah so besi ne MPP amanyokuo Ghana tebia te se no ho nkomo ne ye bono ne evangelist o hyase afiri baabi a Ghana ye prinya afa hodie saa e de abesi ye papa Jesu nti ye kɔ ebra ne so amepa acha obra mu bi enye kasa twitwie enye mpo atwa enye atemdidie die wonim a wo so bɛka wo de bɛboa sankofa eti atempo no ene ye hwehwe evangelist ye nkɔ asiruwa adeketu abi akema okay so on say ebra Rollins evangelist ansana ye beka ye papa ye beto aso no ye nkɔ na ye nkɔje aboafo nkrato ye ba